hayi impela yabona uThibela bajwayela imizwa engacheliwe. Ngazi umfana noma uyena omdala yena oshisa impepho lapha ekhaya. Ufuna ukulawula lo mfana avilane ukuthi manje lo mfana ungeloviya kayingeni leyo. Ufuna ukuthi hayi ungelovi eposte ukhuzani emhalalisele ngenkani ephejini lakho ungelovi. Uyakhohlwa ukuthi le page akusilo bengingasiyelo umcimbi lenkopwane zakho bengelakhe private ungelovi. So izinto eziningi ayiposta lapha ezakhe private. Yena manje uselwela ukuthi ungelovi uposta umthandeni fuze ngabe uposta ukhuzani emhalalisele. Shidimu nje lo. Hayi khona abantu abohlezi ngabafana nje one way. Khona ezinye izinto kumele ukukhule kuzona ekhomba ukuthi usuphila impilo yokubaba usukhulile. Unezingane ezithi baba kuwena. Wamkhulumela ngisho umsangane.